Tylli. Apa saya? Tylli. Tylli dalam tahu MLA. Dua MLA. MLA Paidbah kan? Kejingap lain ke Besarkai dagi Paidbah kalajah ha golf club banyok tiet lupa ki tiket na kebenta kejinga kun semifinal jangka Lempung Duran Cup keban long ha ka arpun reutrek nailar arja arpsa ha Jawaharlal Nehru Sports Complex Shillong. Kumban Syukudau baka jinga kun ha ka semifinal beningkong kan dei ha pereng ke Shillong Lajong Football Club persya ke North East United Football Club ha ka Por San Chiteng Janmit. Kedau kejingap lain banyok tiket kedai nomor kejing selam ban poi yaki tiket syakategi jaka ha ka bau Paidbah 8 football la ap triang naduk menstap tar hadu ka por lai duna no pai sengi. Nomor kejing duna ki tiket Paidbah ula turpok bat ki bor ki badai pej ha kategi jaka di tiket kila terwa ban ai lightly ki tiket weu brew nrei kalau mi kejing dawa ban ai santli ya weu brew. Kumta ki bor magistrate kila ong ba andi tiket bat ai kat chaki ba poi ningkong bat kentui ki Paidbah ban om pen kulmar. Kini kejing bomla penbiang tiket ke Long Kongpong ya kabala kerandau Menteri Ketanat Sports ke Sorkar Jela ubak Syakler Wardri ubala penbena bende tiket hamman laki district headquarter ban pensuk yau Paidbah. Kat kum kejingnya tu ki Paidbah kila ong bakim ban se ban poi shim tiket na Shillong nomor kam syam ladan kenu kejing di tiket hak keleng ki district. Tylli. Apa saya? Tylli dalam tahu MLA. Dua MLA. MLA Paidbah kan? Tylli MLA juga. Ingin Paidbah, ingin juga Tylli. Ingin I like three ticket. Apa saja? Nadu tak pikir step bulan buat betang satu ribu mai. Tim sare Ini mentah, idan kanu tiket mentah. Idan tak. Ini aja sanspa. Aduk lupa kan naris. Yo, naris aku bantu aja sanspa asam. Kebatam seno kerja bermain online Tylli. Online Tylli yo. Online Tylli yo. Hajing kia yo Tylli. Kengi hangi baik lah ya dan rebu je nyobu je. Dengan yo kata kita gawe. Kalau om ni. Lagi tu orang kalau tu gitu. Kiran apa? Niat. Si ajar gitu tiket. Mau si ajar, tang si ajar. Mana yang mentah? Ajin penbena kalau kini, mau. Kini nggak ada pun mau yang teh. Government nggak ombang tak Paidbah ni nggak pun kan. Mau yang kamu nungdak. Long saya mau nungdak. Mentang ini kan pagi si ajar beli tiket. Mau. Dia kalau ajin penbena kalau lomba, adin sabu je. Pasti senang library kita bisa live spa spa tiket. Mah, mentah. Minumlah ban pendapat Paidbah minumlah ban pendapat Paidbah kan dulu. Ya Tylli minumlah ban pendapat. Jangan lek om ni mah. Nganap kili na barok mentah. Ada pihak kuat bensim Tylli tiket. Ibu yo. Kata ru kamu ndak ke barok. Mah. Kalau laki biang di Paidbah yang kata first come first serve. Laki biang barok. Kajik keling ibu, kita penyaji dekat Duran Cup. But kita badai kita sencari kejelah. Saya kerja ke tiket yang ke Duran Cup. Paidbah udah tanah aja ke pasti ke Trium. Terung lai bojar bentar bilang. Tang si ajar. Kayak gede. Lalu kerja. Imut di belak dek ndone. Lalu kerja ke Batam pada berhoi. Ada imut di belak. Keran saya diteruk ada sudah terkejar Duran Cup. Besok si ajar kau lagi tiket. Pasal ada jumlah pembeli tiket naik pulang football.
Habatin, Paidbah ki kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya kashap plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la ikan diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jengki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki marbam madon ka sharp plus F menta ka sngi Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya